Yo, anyemeni asmo. Shikome kumwe nye solo ni otokuno ato he yenuoye na domoche TV no. Take nye fe nyelie na domoche TV bi aji eni woton. Wakasi oka wie moe shikamo joba. Bile mene wonye wo ni kasemo icho lolo ni gbeje gan wie mo kasemo. Ni macho ibene ko ni mada na domoche TV bi a shiri ba ke ani bi papa ni ameke ba bo e ja ke ni fe mo ne eyi boa ni ake beje kan wi mo ni agbene mo e agbe kan wi mo asan bi ja ke kan wi mo to ko so e ti so mi wo na le me ni nyu nya ni fe mo ne e bi ni sa to fi mo ke ikon awishi wo ni afe ni o fe wo chi lele ise ni wo ya sha shipon poko je isopo yi ti wa sha shipon pakono mune woni kasimo ye gan yemo kasimo no itu aji gan nima ukadi kumeni akamechira ni amiye be kumi gan nima ukadi kumi ni akamechira ni amiye be kumi oba kwe stroti enyo wo kuye ne keni bi ne aye meji lofo eha megbe stroti bra ni cho ame ake diagraph ke diagraph ke trigraph kablofo ke ake diagraph e be yeni bi enoi ni kablofo ke trigraph se be yeni bi eten ai ni wo bebele ye gan ni ma mi aye consonant ye ekume ni akamechira na ma me ake ni kumi ami ye gbe kumi ni wo ba kwe diagram say ye gan mi o tole ake consonant enyonyo enyo ni nye gbe kumi consonant enyonyo enyo ni nye gbe kumi lo ba nye o tele ake gbe nta lo consonant nta biemo nta noji enyo nta enyo wo ka ke mo ko na nta be mo ina enyo lo obanyo ka ke consonant nta lo obaka ke consonant enyo ni nye gbe kome ye no se oba pe consonant etete ni nye gbe kome no ji ake ene ba yi abo abo na fe no no le ake ka ji blofo ye mlai ni kudo ewe mo ni amuna consonant ekome ke chla na ka no ye ga mi anya amuna consonant ekome ke chla ka ji ofe na ka ni mo ko ni le ewe mo ba na ibana ke no ma ebe ga ewe mo ni mabu no kono no blofo no kono no ni nkaba bu e ubana ke blofo ema s ke z ke cha ema s ke z ke cha shi e blofo mi ubanye no na ka ama s ke n ke cha s ke n ni twa ke mlapo ye ke s ke n e be oto no ma slow no ma s n ke o ke w iba no be blofo ye no ni kudo gan wongo ye no ni kudo no wo ba pe consonant enyo ni ye gbe ko bi e lo iche ame ake ankro ni ji ekobe iche ama aka ankro shimon aka be ye gbe ko bi e be gbe ko be ma cha be shi sano no le lo ja ke no na cha ji g k b g k b ka ji ucha ame g ni lo fo chola ke g letter ke b ni ji b letter ko cha me ami ye gbe mo ko bi le ji b bebele ma chle gbe mo ine son ke ya no ni achla ami b ke mo ma pe b ne ke mo b agbene gwe ni ji g ke gwe ni ji g ke w no b ne kem gwi eko agbene wi ne kem wi eko agbene g ne kem g ni ji j letter ke w
niji jewe no inche ame ekome ihe abudon shima chegbe mo G ne kemo G eko agbene kwi ne kemo kwi eko agbene pi ne kemo pi eko agbene nwi ne kemo nwi eko agbene ni ne kemo ni eko agbene sh ne kemo sh eko agbene ch ne kemo ch eko agbene ni ne kemo ni eko no matula ameno papa shikome eko gbi gwi ni chi eko chi pi keke ni ekome nyuma ke ekome niji 11 yenu se wa no ni wotole ake trigraph blofo ke trigraphs niji consonant etete ni ye gbemo kome consonant etete ni ye gbemo kome ya ga ni wo ye enyo ni nodi nidi s ke nidi h ke gwe nidi w wo ba cha ma ke look at Schweppes you know say why chi niji t ke s ke we niji chi no nene je no ni wotole ake consonant etenten ni ye gbemo kome blofo to la trigraph gan weye enupe niji chi tsw chi keke shi shw shi mabi gan kase mo nikaji o kase gan o wa no kan blofo no blofo kan mo wa kra no ni ba nye ayi abo abo no nye o kan blofo di gan kase mo ke e kan mo ake ayi fe chi ayi bi e ko ni bi e ji eni be ba no ke ata o he o ya ke o ba ya no ba bo tu no ba kwe na dro mo che tv book e bi ona na gbe na mo je no kwe ke chi mo o gbo sha o na fe ko ni e se shon ni inshobi de tipo ana ego amebo nei amebo tu yi mabi meji ake choko me kwe oyo ikun keji mo be tun ene ke awaje ni awole wale ni afin ise be mo ko benye afefe no ebi isa ko fe okon awoshishi ni neke no ne ayasha shipon poko chome ko mi mo ni ke ni chomo ne baje ko ni utoku na ato ni le fo chama ke cholo ato de ko ko ni ba nu ihe ko ke ichoko ko na dro che tv oke mukule unaije eke shi anko mo tro ke ni kase mo tro Ibe si ni ble mi kwebu Ibe si ni